这个真的没有人要。好了，太多了。它的牛肉是鸡肉，这个还没长到我的嘴巴。好，太多了。可以看在这里，天街姜。要看哪里下？我都经过，我去吃鱿鱼羹，鱿鱼羹就在伊隔壁。江盛荣龙轩轩的。包给。他菜苗买先去停车。对啦，哎呀，车。我就听伊个中山堂的阿遐。好，对啦，伊就差不多去韩国。真侪人去台东去光复去平岛沙港。加然后加。系啊，加我就知影了。你搜寻一下，我等下传菜单给你看，你们要带什么？我来这里。你的问题啊？来，这是问流。对啊，那还有那个夹一夹，我给你。哇，你的就好了，对。哇，就眼睛开了。谢谢，很厉害。爸爸这边，谢谢哦。我们一起吃，吃看看，吃看。哪个刚切姐姐？我这个给姐姐。不用啊，你吃啊。我这样鼓。他不是说必收证，他是说我们在台湾吃关东煮都会有另外的汤。哦，还有你拍的吗？拍了，哈哈。我要吃一口看看。好，吃看看。你也吃一口看看。牛肉炒饭，很像我们家里那个了。叫冻饭。还有你吃看人家煮的啊，人家的口味。洋葱炒牛肉，我们在家里也常常吃。阿妈要不要吃一口看看？哎，吃看看，等等。然后这边等一下再吃的。进去就变亲子冻。你看看。好了，好吃不好吃？这个是胡煮哦，厉害的。因为它没有什么辣辣。它好甜了，比较甜。对。他不是说他在送的茶碗蒸怎么都没有来了？我待会去看，他还没有出来。孙爸爸吧。他来说一下的。不好意思哦，这个。把这个你吃。他茶碗蒸就只送了一个来呢。他们还有缺一个茶碗蒸，谢谢。对。好。怎么他说要回去拿了都没有来了？一个小米子。今天回来我讲，我不讲，我讲。番茄。谢谢你，谢谢。我盖好，直接盖了，盖好了。好。来，不好意思哦。家里没有定时，这是平常物的。明天好像少一点。
我问这个加水。小姐的碗还需要吗？还是要留汤匙给你？不要，谢谢。谢谢。肉有鸡肉，没有猪肉，很棒，很像布丁。然后我觉得像寿司的才有比较好。谢谢。账单拿上来哦。谢谢。啊，谢谢。大人类请你。这个是台北市的，太太。这个是咖喱。咖喱啊，我们小小的没有东西。有没有力气？慢慢做15、40。đã quán mình rồi là 中餐堂今天那个是什么办晚会，漂亮啊！然后前面那边有民歌演唱会，民歌演唱会，这个是谁？这个在这里是谁？叫什么？国虎啊，国虎，国虎演。国父啊，没有看到，看不清楚。孙伟。我们的国父。Pak Sudirman ya? Pak Jenderal Sudirman。来，为什么我们会到这边？停车场在这边。看很漂亮了，那边了。对呀、所以你还不出来走？刚才我不想出来，我想是买菜篮子而已。东西吃要有地方走。东西吃我不重要，家里什么吃都可以。其实我们家买的东西都比这个人都好。可是这边人家煮哈，很会煮，对不对？我有心态，你看，对吧？好。Ini adalah parkiran ya, bawah tanah loh. Yang masih ke bawah masih ada. Yanping. Minh天你们也不回来吃，太太说明天放假，我都不知道明天放假。哦，接下来很多放假，是第一次，已经很久，以前都是本来很早，我们小时候还有行宪纪念日。Kita mau membeli panci ini ya untuk Ibu Heni. Mereknya ini. Maskerku jatuh teman. Ini bagus-bagus ya. Chân的，为什么太清澈？我们家ini一大堆。那个从ini来。来我台湾的做的。台湾加工做的这么漂亮，不是意大利这个，台湾带台湾做，厉害。得分红是，小心哦，不要弄破。妈妈头身上有整黑色。对呀。
Dia nggak bisa berdiri karena ke tali. Kita menunggu di sini ya. Ini bajunya mahal-mahal. Dia dari tangga situ kelihatan. Free. Selamat datang. Sekali beli 12.000. 15.000. 很好，一碗是送多少？2000。15.000 ya, satu gaji. 15.000 NT belanja. 以前是80件的时候就会设限在你可能就会比较紧绷，然后而且这边都是2026年1月30号，对，你就不要对，好，谢谢。我也没有。Kita anterin Panci ke rumah ibu ini. Aku takut mau. Taiwan pada malam hari, pemirsa. Ni hao. 这个谢谢，拜拜。我现在穿舒服吗？现在穿哪个衣服？今天穿。拜拜。Nah, kita sudah pulang ya. Seperti itu Bolo. Mau minta 钥匙刚才。谢谢。我的钥匙在这里。他穿那个衣服，昨天给他那个洋装，他穿今天。他马上都穿。他sih ini mau dibawa ke salon. Ini 3 disisain di sini. Ini nyonya aku 2, bibik nomor 2. 1. Di whipping itu kue bulan ya, nastar nanas ini untuk tak bawa ya. Ternyata berat teman, tak kira tidak seberat itu. Halo. Ayo. 很重。我先回去。Di sini murah-murah ya. Kita membeli kaos YSL. Dior. 哦，好，小罐。哎，老板好了，老板，2件250， 2件。 500，嗨，200，啊，都在上面，没有就是卖掉了。哦，好。维尼，双子星阿姨耶。你别拉呗。哎，他跑到哪去啊？来，双子星阿姨，来这边。双子星阿姨，200。这个500。这个老板。等我一下，这个来会乱哈。这个是50。这你是晒什么？同一个晒。谢谢老板。 500。等一下哈。 di sini ramai kok ya. Oh, 不好意思。Masalah ya. 30，鸡肉10，地瓜1斤35，蒜头130，大蒜1斤130，洋葱4个30块。买菜不要再吃买呀。 Welcome to pasar ya.
太脏了。鸡蛋液100件。我告诉你各位，我一斤130，地瓜一斤35。阿姐都真正卖了。Apa ini? 人吃饭，选主食量，5块哦。 Jagung, wajan, thrifting ya. Godong sekong teman. Kita keluar dari pasar. Fakul kembang, dia hadir. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayo Jayo. Semangat! Ini ceritanya apa yuk? Ceritanya teman, aku membeli kaos ya. Beli kaos, kalau dulu itu beli Adidas ori apa itu, harganya lumayan ya. Seperti itu ya, gak tadi bahas ya. Ini aku beli yang KW hitam semua teman. Karena menurut aku di kampung itu ya, warna hitam itu warna yang banyakan orang pakai. Ini harga 250 NT teman. 250 NT sama dengan yo 250 krus tinggi ya. Ya seperti itu. Nanti tak anu. Ini aku ambil ukuran L 250 NT. Sebenarnya ukuran M juga ada, tapi aku ngerasa ben longgar seperti itu. Ini brand YSL, tapi ini WKWK. Terus ini brand dari Dior. Ukuran juga L. Kita coba ya, tak coba dulu ya. Nah, pertama kita coba Dior WKWK ukuran L. Seperti ini. Warna hitam itu warna yang paling netral. Ngek-ngok seperti ini. Ya Allah. Sekarang coba yang YSL. Nah, kalau misalkan aku beli ya, mungkin kebetulan atau apa, aku misalkan beli baju Adidas ori atau Nike ori itu, dia kebanyakan tuh warnanya nggak sehitam ini teman-teman. Jadi warnanya kayak agak melegadus gitu walaupun baru ya. Tapi memang dipakai nyaman banget kalau misalkan kita beli ori gitu, enak banget dipakai. Tapi harganya mehong. Seperti itu. Ini yang kedua dari YSL. Terus kalau misalkan baju KWK brand itu nyocok ke sini tuh maklak apa sakit teman-teman. Ini mereknya ini tuh kasar dan kaku gitu. Terus kalau nyocok bagian kita punya leher belakang pundak itu sakit gatal kayak gitu. Nah ini pas ya ukuran L, nggak kegedean nggak kekecilan seperti ini. Nah ini hitam lagi. Ini baju itu zaman dahulu kala pas waktu aku kerja di Bogor ya. Majikannya kayak gitu, majikanku punya menantu tuh sering banget pakai baju yang model bahannya kayak gini, jadi nggak usah nyetrika, jadi dia nggak usah disetrika, bahannya keluyur kayak gitu. Kuali orang klambi kika seperti ini. Ambil 3 ya, hitam semua. Apakah nyonya akan emosi jiwa ndak ya? Seperti ini. Ini kainnya keluyur ya, seperti itu. Terus dia gimana ya, agak menonjol seperti itu. Terus ininya agak kepanjangan, tapi gak apa-apa. Gak apa-apa daripada kependekan. Wes kira-kira pagi ini menghabiskan uang seperti ini ya. 250. Gak apa-apa ya. Kok boros banget yuk, ini bukan boros teman-teman. Ya memang waktu ini beli kaos ya. Ya untuk gimana memberi hadiah pada diri sendiri kayak gitu. Ini dicuci dulu baru dipakai ya, seperti itu. 1 2 3. Oke. Nah, ini warnanya hitam. Aku suka dengan desainnya yang simple. Ini harus dicuci dulu teman. Terkena odakku, luntur seperti ini. Dia simple sekali. Terus ini nggak usah digosok teman, karena kainnya seperti ini. Kainnya halus dan lembut. Kainnya modelnya seperti ini.
Mana tadi no? Seperti ini. Made in Korea. Kalau yang ini YSL. Ininya harus dicopot teman karena ini sakit. Asli tapi palsu ya. YSL. Tidak sakit. Aku punya penguntit. Ini loh. Buat ngoplok jahitan. Ininya harus dicopot teman. Karena dia sakit. Ini loh. Nah. Ini sakit teman. Nah, ini dibuang aja. Made in China. Ini bisa dicopot ya? Oh, bisa. Ini juga mau tak copot ya mereknya. Sakit nih leher, di belakang. Kok seperti ini? Aku nanti mau diajak nyonyaku ke Tongmen ya. Tadi sebenarnya kita mau berangkat. Kata nyonya jangan terlalu itu siang, agak sorean nanti ay. Jadi aku terus pamit ke pasar ini. Teman-teman di daerah Yonghe kalau misalkan mau beli baju di daerah tempat ini, dia hanya ada di hari Senin. Dia harganya murah-murah. Aku beli tas juga di sini. Ini tuh beliau jualan barang-barang KW ya. Sebenarnya di Taiwan itu jualan barang KW itu dilarang. Dulu ada Mbak Indonesia yang menikah dengan orang Taiwan, tuh beliau jualan barang-barang KW gitu. Dan itu kena kasus ya. Tapi juga masih banyak kok yang jualan barang KW di pasar. Ini termasuk lama banget ini yang jual ini. Aku taunya dulu tuh pertama dari Mbak Bro depan rumah. Aku dulu nggak yang terlalu telaten, terus Mbak Bro ngasih tahu di situ bagus-bagus. Pertama aku beli tas, tuh aku beli kaos, pernah beli kaos 2, terus ini beli lagi. Tak cuci ya teman. Kalau mau dipakai dicuci dulu, karena dia ada bau baju baru. Ember satunya aku buat itu yang rendam keset. Pakai ambil kecil. Mencuci baju baru tuh nggak usah butuh effort, kasih sabun dikit ya guys. Sedikit saja sudah. Nggak usah disikat ya teman, ini nggak kotor. Ada kena bedak. Ini aja. Yes. Mana?
keringin ya. Nah ya mohon maaf ya teman-teman, dalaman dan lain sebagainya, karena ini aku beli baju juga nggak ono rencana. Iki ceritanya aku umbah-umbah teman tadi pagi. Jadi aku habis mandi, cuci-cuci, terus seperti inilah. Tak cuci semua. Ini sepertinya akan turun hujan, udan angin koyoke. Kok anginnya sak menit gede nih. Kalau jahitan tidak diragukan, dia bagus teman-teman. Dia bagus jahitannya. Di sini tuh kalau pas Uniqlo mau tutup musim gitu ya, dari musim panas ke musim dingin tuh kaos-kaos di diskon juga banyak banget, lebih murah lagi. Aku ngasih baju ke adikku kayak Harry apa itu tuh kayak baju, ibaratnya baju yang harganya lumayan ya, lumayan mahal lah ya. Terus dikasih ke mereka tuh mereka nyuciin yang mesin cuci. Diuyel-uyel sama apa eman-eman gitu loh menurutku. Mereka nggak mau nyuci pakai tangan ya, pakai mesin cuci. Tapi ya sebenarnya lah kelambi-kelambi ini dewi. Udah teman. Ya Allah, anginnya.